Oh, kadoto gina akong beshie. Uy, thank you, beshie. Asus! Hi, Malaya! Hi mga sizst and orbs! Si Malaya na said ni. We've all had them in our lives and some of us still have them. Users. Now, tell me if you've been in this situation. Hindi, ma'am. Bish, nabilin ba akong wallet? Oh, okay, friend. Uy, sige lang, sige lang. Ay, kabala ka, ako lang sa karon. Ikaw na lang next time. Aww, thank you, Besh. Hala, uy, one time naman to. Pero, I know, right? Diba? I told you. Sus, tao, ikabantay dyan ko ito, Besh. Grabe dyan ka siya. Hindi, ma'am. Ala, Besh, kanang... Wala ba dahil ko ka-withdraw sa ATM? Alamit ko. Ay, no problem, friend. Uy, sige lang, ako lang. Next time na lang. Oh, kadoto gina akong beshie. Uy, thank you, beshie. Sige. Okay. Usahay, okay ra. Pero, hala, Besh! Hala, Besh! Hala, Besh! Hala, Besh! Hay, naku! Laisyo ka mong pitaka pero sa sod, walay kwarta. Hala, Besh! Muna problema sa unang panahon, pero karon Besh, 2018 na. Hala, Besh! Wala sad ko ka-withdraw. Okay, Besh. I-coins mo yan. Ha? Gusto mo na? Besh, app na siya. Pwede ra ka mo send o kwarta na ako bisag dili ta magkita. Unya, kay wa man ko'y credit card. Ay, no problem. Di mo siya kailangan card. Mao ba? Oh, so i-download na karon. 2 days later. Hi, Besh! Besh, update lang ko ba? Na-coins na mo? Ay, wala pa ra ba? Kailangan ko sa SM ron. Ay, perfect, Besh. Nasa like cash-in options diha. Di ay. O sige, Besh. I-coins mo na yan. 2 days later. Hi, Besh! Hello, Besh! Yes, kumusta? Besh, na-coins na ni mo? Ay, Besh, wala pa lagi, Besh. Kinapa mo ko diri sa 7-Eleven ba? Taon-taon na lang, ha? 7-Eleven? Besh, lagi mo sila cash-in options diha. Ay! Mao ba? Oh, sige, Besh. Sige. Oh, sige, Besh, ha? I-coins mo na yan. Taya sa daning coins. Ay, bisag asan yan pwede makakash in. Ma'am, pwede rin sa SM Lulier, Cebuana Lulier, Bangko, o mga remittance center, ma'am. Ay, mga paano ko naman din? 2 days later. Sa tinuod lang, babe, bitaw dyan kipakis yung utang. Di lang dyan ko ganahan nga maanad siya. So ano mo, kondisyon ba yan? Either friendship over. I mean, I'll be nice and civil. Pag di lang dyan ko ganahan sa feeling ng use ko. I mean, mo siguro itaw nga ganahan, ana, di ba? Sa'yo naman kayong padag kwarta ka. Ano ba? So, mga beshies, let's not let money get in the way of our friendships. And dapat, mutual respect for each other even in our finances. Diba? If you want to learn more about this new app that makes receiving and sending money, loading our mobile phones, and making bill payments so much easier for us Filipinos and even OFWs, download Coins.ph on the App Store and the Google Play Store and mga sizst and orbs. Sign up today and use the promo code HIMALAYA and get 50 pesos credit in your account. See you next week!